ehelikpit olaqtaqtara. Ubastığıllaq seri tıl veteranların ulu kıyı 75 юбилейдәк сылынан алас түйелбе олақтақтырын аттарыттан ититик истинник әғәрделейбет. Әғәрде болын әйеқе қорсын қадуат саллаққа биһиги жол бұтихин тыңын толук урбуккар. Алас түйелбеға биehen 2 киһи олорор. Ол ихиттен оғыта 10 түйет. Түйетбе лоқтақтара арасы тыллар тәрәхінлерге өқтәқтік кыттабыт. Кытыһынча 10 ағысыл түйелбелер иккардаларыгар ұйтылдығыт күрәктерге Сыл түмігінен бастығы местені ұлан 10 тыһынчалақ сертификатынан наградалан болсы. Готовцев Михаил Николаевич, Россия, үләгә героя. Үле Албан атын орден толору кавалера. Саха Республикатын народун каһайыстыбатын үтүләк үләһете. Тыгынча 966 сылтан өөнүксү түбүттәк үлетин саглабыта. Онус петилетке сорудаган сүз-сүрбе бир бырыган толорбута. Бон бирис петилеткага 369 тонна. 12 спечилеткага 447 тонна үтү ыабыта. Тыгынча 990 сыллааққа ақсыны бастығы күнігер. Үле Албан атын үхі степеннақ орденынан. Тыгынча 995 сыллааққа ақсыны 5 күнігер. Үле Албан атын 2 степеннақ орденынан. Тыгынча 990 сыллааққа балаған айын 10 күнігер. Үле Албан атын бастығы степеннақ орденынан нарадыламыта. 2 тыгынча 14 сыллааққа мусустар сүрбе күнігер. Россия үләға героя болбыта. Михаил Николаевич Готовцев билеген ұжор бағына қағайыстыва салаятчыта. 2 тыгынча 16 сыллааққа Россия үләға героя Михаил Николаевич Готовцев ата танда орто сколатыгар инередлебите. Ақтан санаан ағабыт сәрі ветеранларбыды. Находкин Петр Романовы. Охловков Михаил Николаевич. Васильев Петр Гаврилевич. Иванов Николай Матвеевич. Саман сайын бүтүүтэ саасаадах тутаммын. Сенел сону кетеммин серилэхэ барбытым. Ие сири көмүскен өстөктөрү дүн китсеммин. Уятыгар тиеммин улуу кыйыны агалтым. Олох устар түргенник отой аспыт, ыраппыт. Белер бүгүн тураммын, белиетибин жохуннук. 7-15 сыл устата сербет уоппут челгиер. Кыйы күнүн көрсөөгүн кеккелеһе камсыгын. Мене Петр Романович сери суостаах сылларыга илиитигер саасаадаа тутан ие дойдутун көңүлүн көмүскеспите. Эйэлээх туттуу кэмигэр сылгыһыт быһыытынан производство бастыңнарын кэккэлигэр киирбите. Кинкиһэрэ пэлэхсиэх баай кэрэ олоҕолорбута. Кини түйүһүн Ленин ордена ага да десеритин баскы степеннээх
orijina elbeh meteller gergetellere hem Peygamberimiz ebenen Güröy Yelena Vasilyevnalığın tüyden hatta sıl ilahtik bir alır buttara 11 onu ataktarıgar durur buttara. Бүгін сандарар үлімірдір бүтін дайды бүдірдінен Өңейін тақсыз күнен Олу көй көміз күнен Илмен көге халбыттар Рух әдір құттарар Көміз тұруя буаламар Bu kök alana dayalar Göyde günler bit Eriydi sılgergan Umullu bat tutalar Umullu bat atırgan Bugün sandarar Ölümürdür bütün daydı budur Kömüz günen Allah sulu Umap ötenen bitiran Sırdık soğumon Ahar bütün sandardan Eri vatun torabı Kündüm amı gibi Ostan süppede makkaldı Üyelerge arıvatın Bugün sandarar Ölümürdür bütün daydı budur-dünen Ömrün taksız günen Olu köy kömüz günen Sahabit Vasilyev Pyotr Gavrilevich 1921 сыллаққа отайын хүрбәһеттис күнігер уус алдаңа бәрие бөхөлегер төрәбіде. 1942 сыллаққа уаттақ сәріге тылынан туран барбыда. Румынияны, Венгрияны, Югославияны босқаллахуңа кыттан кыйы күнін Суботица станцияға көрсібіде.
Тойдутугар тыгынчы 945 сыл аксынетыгар эргиллибите. Тандаға себя с отделениятыгар начальнигынан опсая 45 сыл себя систематыгар үлеләбите. Тыгынча 904 сыллаққа Павлова Пелагея Спиридоновналыын қолбахан 5 оғыны төрөтөн ылал оғырбыттара. Биһиги қоса хәбит улуу кыйыны ухан сыбытынан кен туттабыт. Кени корсын быһыыда ырсылларга өрүү умнуллубат өйдө. На рассвете заглянул в соседний сад, как смуглянка молдаванка собирает виноград. Брали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Ходила, песни заводила, от степного сизого. Barışın üstün, barışın tümsün. Сәрі болбадым, антақ тубадым, сирем көрсетке, өрі чәлкие, үйні чәтчәрі, тұттым күн сире, соқ болын сәрі, соқ болын өлі, dur бұр әйе, Весна идет, воюет зло, далекий год на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и говорят, войны, пожары, счастливый май, любимый край своих солдат. Встречай скорее от ран обид, земля дрожит, тепло души. Встречай скорее, еще этой весны увидел я во сне, пришел рассвет миру, улыбнулся, что юга отвела, что ветка расцвела, и прадед мой свой домой вернулся. Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой на войне. Все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам, спасибо нашим доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат в честь нашей отчизны, в честь наших солдат. Ивановтар жекергеттері. Мен ағам Иванов Николай Матвеевич өнер нәхилегер кәледеме аласка Анна Уанна Матвей Ивановтарға 1925 сыллаққа мұсыстар 16 күнігер бастықы оғынан күн сирин көрбіте. Ниелері Анна бәхі соқытын оғылынан баран әдер сағығар олақтан туарабыта. Иннегінен аңардас ағаға қалы, Уанна ғал улаққан оғылары болан балтытынан шуралын, де истас өттін көрі, үз күрі біраттарын бейбейдәхін, кенелер күрәкі санныларғар сүттәрілі біте. Ниеті суақ аңардас ағаға қалы, әрәйін кығалғатын күрі оға сағыттан білбітем. 1904 үсіллаққа дүпсін осколатын үйернен бітер-біте, онна бірағаңа сибәске, онттан 1904 көз сылта, мәңе қаңыласқа, аммаға сибәске үлеләбіте. 1904 сылға бірағаңа келен сибәске радиоузелге үлеләбіте, 1904 сыл ғымайын ұрттатуғар Советске армия кеттегер ыңырылынан Иркутскайга тиген 2 сыл устата Забайкальскай военной округка зенитне артиллерийской части связейінен сылыспалыр.
Сулуспатын битерер сылыгар, Корея сәритигер барарда чип кистелеңинен доброволецтері комую сағаламмыта. Ол онны қабылдан 1951 сыл 5 айыгар Кытай армиятын составыгар кирсен соғыру Корея, Уанна Америка, Котугу Кореяға көйжіппіт олаққан қан тоқтуыллақ сәрилерін ұтары боевой қапсығыларға бұхатчы кыттыны ылбыта. Кореяға тиен кышыдық ұстатыгар сивизихінен сылдығытам. 1953 сыл Улун тутар эйді сәриләһән бүтән дойдутугар тейбіті. Корея онны Кытай правительствотыттан өтөөләрінен мақта сұруқтары ұлаттабыта. Кытай Народной Республикатын правительствотыттан Советскай Кытайскай доғырдығы мәтәлінен нағырадыламыта. Сәриттен кәлем баран қуараққа электриктер курстарған үйеренен, оны бітерен, 1956 сыллаққа күхін бірғонға кәлен электригінен үләлер. Бірғонға бастықынан электролинияны тардыспыт кіні болар. Ол салдан сәтті нәхилегер дизайны электростанцияны әмме кіні тұтуғары. Олағын арғығын иккіс баяғантай нәхилегіттен түрікті Макеева Аграфена Власевнаны кітті 1905 ағысыллаққа ғыл болалар сәтті оғыны көрерден 2 күйгі 5 олу етелілер. 5 ол деген Советский армия кәттетігер сұлыспалылар. 1991 сыллаққа сәрі ветераны боларын тоғылыр, аға дойды сәритін кіттілағын удостоверениетін ылбытан. Ағам сұройбық қағаныттан. Кехербіт күнім сөрін чүнкук, уаран тыына құрдат сайар, мәйебін да ердек құрдық, қара күліге қарақ барбарыяр. Соқ, мен өрі біріммәппін, ол мұңын мен керкейдігін. Кемеқа да ол сұрын әппәппін, сөз өліні туаран тыңыбын. Улатар саспар, сұққа қаптаран, дығдайы ихелиен чүт оппудым. Кыбыстыта суақ кырдығы саңаран, ол мұңын кепсей болбутум. 4 сыл Советскай саллат өйін, өз тыыныгар етілі бітім. 2 сыл сөрі өйіг өйін, қаннақ қабыр қапсығыға кейтсі бітім. Қата, нар мүтчі өйілен, чәбдік тыыннақ ұрды бұтым. Уараннақ олаққа әрілен, кел масты толырдақ болбутум. Жылғам ұрында ихин, жылғабын әммеді сирбәппін. Айымнем үтчатым соқ дебәппін, бұ сирге үтчаттақ кәлбетім. Күн сиригер кескіллә қолығы олар бұппар, сири сұт ғайбаққа сана тоғалар, сетихи аналбын толар бұппар, кәпсирім барыта еті болар. Иванов Николай Матвеевич. Петров Василий Кузьмич. Педагогический үлі бітірәні 2 серии кыттылаға. Василий Кузьмич Петров баяға осколдыттан кәлін 1906 1907 үйерек сылығар танда сколатығар үйерегін салғабыда. Началный сколыны бітірен баран 1907 1907 үйерек жылығар 5 айыстаты чұрапчыға Кузьмин командырда партизанскай дәрәкке сылжыбыта. Уолба боевой дружинатын байығынан Уотсубурускай барата Степан Кирвашаткин оқсула қатәрәтер кыттан саңа Советскай бұласка чақчы бәрінейліған көрдөрбіті қорсунлық сәрелеспіті. Сәрі бүппүтін кәнне Василий Кузьмич Петров танда сәтті кластағы скуатығар үйеріған салғабыта. Ити учуталлы сылжан 1904 сыллаққа армияға ыңырылбыта. Сибирская дивизия стрелковая полкатыгар зенитчиктер зуаттарыгар солус палабыта. Петров Василий Кузьмич аға дойду сәритер қорсунлық сәрелеспітінен аға дойду сәритін бастықы истепәнне оржыннан қорсунun ehen уанна үләға келбейінің ehen уанна да әлбәқметәлінен нағырадыламыта. 1967 хыллаққа Уысалдан районын Бачотта гражданинын өддік ата еңірілі біті.
Заводская Нина Николаевна Тантолоктахтару ветеранların ülehitlerin örsülküleri Деткомитат коллективын köyü setti olan bir sılına yetiştiğine vardı. Günlerge bakalım eti uhun canlı oğlu üyeleri kesittiğini. İlbanın da kendimiz dıhınca 900 günden bir sıllaha armaya vardı. Armaya varan ondan bana ör sıllarga sılış falan dıhınca 900 diyen 2 yıllaha baydıtılar üstünden geldi. Oğlum yine eski Japonya seri kıttılağa. Kenyaha dıhınca 900 diyen 9 yıllaha kentten taksama oğu töreten ağısı onu töreten bu bende olan olur bu. Ona olur bu. Ona ağısı onu bilgin ulatanlar barı ve hep olanlar hoş yerine dağıttın. Onun hoş yerine binen belirinin naha astınalı, naha verevi. Ona oğulları bilgin dağını oğluna kiye tuttalı. Ben bayağı ne hediyelim Koçokta Kraştaninavı veteran turunda ona seri kıttılağına dağıtalı. Ondan eski barıgıtın eski bu bir bedulaktarın köyü etti olan bir sılına aymaktarın oğularbın barı evan tenibin baharımın dalovyanı yolu sorkunu benim korakka yapıskı korakka olurubun kırak üstüne Mariye ifanın alı. Oxolokop Pyotr Mikhailovich 1931 yıllıqa olunye 16 günleri usuldan beri neyligettirebdi. Erde tulayaq qalan iyetinden Arsentьева, Karelinskaya, Praskovya Afanasyenli'nin tiyatariga kahan gelenler firmaga öledildiler. Onton oskolaga öğreneri tandaga gelen oluqsiyallar. Saha ulaqan bolan öğrenmekki qaldı. Oskolaga oğut tağçının läbit, kelin armiyagan ulanmaran kulgaga mertoqtik ister bolan sıyıllan dönler. Onnuk aras ülaga sılcan üs ıydaq traktorist kursuları Kolkos Presidentile üytan Paravağdan kelen Lamtaza hüdbet öğüt Belarus 35 Dıtı biyenikki Lamtaza huvan 2 traktorlarga üleläbet. Ol sılcan ataha söylüyük migalki durus kalan Oloğun ırgıhın Vasilyeva Marfa Anna Petrovna'nın körsör. Anna Petrovna beriyetten dörttəq. 1906 yıllıqa yıl bolan tandaqqa keler. Saqqon kontoratıgar Mosta suyaçından üleläbet. 1906 yıllıqa qototamtarga diye tuttan süyü astarinen 2 oğlu oğlan tuspa burğa daharan olarbıttara. Ulaqan ol Mikhail yenete kırıgıl büyüdür. Büyütürü günayı traktorist güçtəq ötüger sıldır. Texnikaga oğulutçu talanlaq. Bundur boğulan kolkos, safkos, qayada ületitten tolban turbaqqa Karamattan karağını kapıban güçtəqti güleniydi. Udarnik Kamuçiskava turda boçotta qap inger bittere. Ebbe qaqsana boçotnay gramatalar, nagaradalar, belekter tuğulurlar. Boçotta qsinyanga taqsan baran balıqtan, vahaybatır qortus kolundan, oqqa maska kömelerin sılcara. Pyotr Mikhailovich bayaqta nehilegen boçotta qoloqtoğa üle tıgıl içeran edi. Oloğunu tehekkun ergen jeri kırı oğlun büyütür, diye ergene kıttırı öyünsen, kömelerin, siyenlerin körsön duran, 2 yılın 13 yıllaqa otuyun 19 gündür, ağılan 2 taylar oluqtun turabda. Ebeyeli balıqtırın, biligin ıçaptara siyenlere salgıybıt. Öydüyü sanı sılcıqbıt, siyenler mörsönlere melci bihiğe tığınaqtar. Aqtığını sorunda oğla, Oxolokov Pyotr Petrovich.
Кривошапкин Константин Николаевич 1911 сыллааққа баяғантай нәйлегер түрөбіті. 1931 сыллааққа кескил артылға кирен отчут масчыт болбута. Үлаға өрі үртік көрдірулері сетихері. Кені сүрдәқ мындыр ұсеті, олихин көңірәқ ұстен аттылара. 1932 сыллааққа кығыл танда қалқос артылықтарын мұняқтарығар ударникатының әрбіттері. 1933-34 сылларға тандаға сколы тұтутуғар өлелес біті. Вензель Николай Евсеевичтің күнге сүйіз сүрбебес вагонный метрі бұлақыны илинен әрбен қайдаллара. Илинен мас қайдыдығар район үрдінен рекорды олықта бұттара. 1935 сыллаққа бір бастақынан Стахановец үрдік адын бұта. 1936 сыллаққа район ұғығар 7-15 сыл кобай қарчынан біремейлемміді. Кривошапкин Константин Николаевығы дробеті мөлтіғінен серигел батақтара. Ол гынан баран кені тыл ұғырақан өлетіттен туара туран қал батаға. Сери кемігер кығыл танда колхозка бірге жерінен өлеләбіді. Bir doydulaqtara üyelennektara kepsillerinden sut suturgan kemigер kalkoğun jonun bulttan, balıktan ahatan elbek kehini korguyeni lörtön bıhabıta. 1945 сыллаққа бұрғыңы болбут кыйы ұғы қарыңырылан сылжығыта. 1941-45 сылларға келбеннәқ өлетін ихин производственный көрдірулерін ихин кыйы юбилейный металлерінен нағырадаламыта. Константин Николаевич Кривошапкин көңірәқ уыз, намоққа кербет сүді уыз. Кені айылғаттан айдарылақ, қанада анан өренметі қарәрі, мағынан темірінен ұғанарында кеттер уыз әді. Оңғықтары қамтарба дәрігін оңырыры. Желерін тәрелен малларын, ехеттерін қомостарын, тұттар сәбергелерін бейді оңырыры. Бұл тәрелен темірттен, алтантан, көмістен арас седірей кергелері, тұпсағай ехеттері, тұттар тәрелері, сақа бұхағын арас көріңін, кыра улахан қомыстары, естенер иннені, бұлжанан ұтар саны күтті оңырыры. Техника бары көрімін өрімөннүрі, алжамы частарын саңардан берері. Бейтін қалқоғын техникатын өрімөннүрін, оңырырын тағынан, чугастағын хелектер қалқостарын техникаларын оңыруға әме көмілі. Колхозка өлі сылжан бурдук тардар өлені чепчетәрі, бір оғуынан әбетер атынан таттарар, бурдук тардар бажая ден аттақ тәрілі оңыр бұта. Күнге 9 бұт бурдугу тардар бол бұттара. Келін онтон тупсаран, үрәқ сүрігін көмөтінен өлелер, бурдук тардар масынаны оңырын өлеға улақан чепчетіне оңыр бұта. Ол тұғынан біліләқ сүргәтші Сергей Васильев Барагонскай кығыл тандаден кенегертігер сүрүй бұд. Кені уһаммыт тәрелләре оңғоқтара, Жокускай корат қомыс музейгар экспонат бұғытынан тұрорулы бұттара. Дойдутугар тандатағы историко-архитектурный музейка үгіз уһаммыт тәрелләре қараллан тұраллар. Кені оңғоқтара бейтін кемігер республика арас районларыгар тарғамыттара. Константин Николаевич 1990 сыллаққа ығырақан ұрыттан өлбүті. Кривошапкина Устинья Андреевна 1931 сыллаққа Татты районын байыған әйлегер колхозтақ бағына кергенегер түрөбі. Иеті Анастасия Никоновна Балтара ағата 9 састағар өлбіттер. Түрөппіт етіттен 11, мачаға етіттен 6 оттан соғыты қордан қалбыд. Кені 9 састағар ағата біліңі Томпо районын керес қалжайыға сүйі үйрүйтігер барарыгар, бірге түрөбіт балтыгар кетереске тит ары бәтілекетігер қалларан барбыд. Ағата 1942 сыллаққа керес қалжайыға ғалжан өлбөд. Онон кыракый үсте кыз төгөрүк тулая қалан, екке қараға соқ Аргунов Иннокентий Федоровичка итимни болан қалар. Қараға соқ оғынерға көрөр қарағынан туттар элитинен болар. Сери суд сутурган жылларгар отчотогу оголор курдук, ажас кырасахаттан колхоз ара сыракан үлелеригер, соттунан тағас сейитигер, жам сүрдүтігер сылчыбыт. Үйеренен теңнек оғыларын кытта сылчан бағарақтырада, тойон оғынер кенini аттыттан арар батаға. Маңнайгы класска үйеренек болан истағыне төттөрің ыттаран ылан үйерағы соқ қалбыта. Кені тулаяқ болан олық тоқ барын юлуунун ахытын бүз бүтінні билбите. Кривошапкиннер олықтарын салтыр, сиппедақтарын ситерер, үті аттарын аттатар, оғылыр доқтор, кенчері үтчаттар дақтар.
Ульяна Ивановна, онна Илья Петрович Кривошапкиннар жекергеттеригер, улахан кейтере биһиге бебит Елена Степановна Гоголева Кривошапкина эте. Кини өр сылларга баяғантай нехелегер, коту томторго олохсион олар буда. Биһиги хос эбэлэ улааппыт жоллох оҕолорбут. Елена Степановна Кривошапкина, ол эбэтары Гоголева, намылуун турой нехелегер түрөбүтэ. Елена Степановна эһэбинэн кенти диистыын алта оламыттара. Ким, Ия, Минебэм Дария, Мария, Екатерина, Степан. Эһэмен кенти диис жекускай корака педучилищага үөрэнэн учутал болбута. Антон Гаврил Васильевич Егоров бартыхан жүгөрүп, туттарбыт осколтыгар бастыгы учуталынан тиипите. Эһэм сериге барарыгар эбэм 5 оңгытары соҕотак калбыта. Эбэм танда осколтын интернатыгар повартаабыта. Миннигес ахын иһин санаан билигин да кинини повар өлөөнө диэн ахталлар. Эбээлээх эһэм оҕолоруттан билигин хайлары да соох. Ол эрээри итчаттары кинилер олохторун биис авырыл. Эбэм тоҕун 2 саайгар үлбүтэ. Кини сакачактарын чиннээх олбараха болан өйбер санаабар хаалбыта. 6 гону соҕотох иитэн улаатыннаран үлэһэ тоҥортоон сыанан аҕаабат ырхан кэмнерге үөрэхтээх иһиэҕэ элбэх оҕолаах ыл улоҕун үүрүгэр киит болан кэлбитэ. Бирхов М. Кривошапкин Иннокентий Ильич үз братын кытта серийка сылчыбытта барытынна кылбыттере. Кини бир брата Ануфрий Ильич кыгыл суус 2 орденның кавалера. Москва аннытан Берлинны тие сәрелеспіта. Роберт Рождественский. Баллада о зенитчицах. Как разлететь за днями, след нечеткий. Хочу приблизить сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная! Огонь!» И залп, и тут они заголосили. Девчоночки запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России. Девчоночка этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное рябое, был ветер, обжигающе горяч. Былинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне. И снова батарея! И уже пред ними, посреди земного шара, горели жарко неправдоподобно 4 черных танковых костра. Раскатывалось небо над полями, бой медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветки, торжественность венчального стола, неслышная ты моя навеки, несказанная я тебя ждала, и губы мужа, его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтоб закричать в родильном доме: ой, мамочка, ой, страшно мне. И ласточку, и дождик над Рубатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это в 45-м, конечно, к тем, кто сам пришел с войны.
Gelip o sefer, o sefer mesela grafiyeli bildirimler doğuşuz sübhetlerinde kat. Duray bayan tenliğinden giderim benimle götürebildi. Seri sılları gör, bu da seri geldi. Kemiklerine gör koskar ağabey yalı sılcıda. Onda da oğulları skolaya gider dolanlar. Gider skola okulan antağa gelen. Onda bastağını boşutsalar, ondan yetenekli kovartağını da olsa. Önce doğuşu sektörde sınırlar, seni tırnağı ortağı diye hakikaten baksa gider yıllar onu haklı yetenekli kovartağı da skola skolayı ver, okusu skolayı ver, üleler geçseye takılır. Ya da haberin olarak kahastırı gördü. O kendinden oğulları öğreden olan gitarıya girerken bittiler. Gitarıya girerkenler satırı kendinden oğullar yaptı öldüler. Evine kadar öğretmeye udağı halen udavatından ciyalan Korakka köşküde o bilen bana gene sasette takar gönül koyup gelir ete tancatıya taksak sayı bir ete. Cipli tehliken beydiger olur. Kırıdan olur. Ara ölüyor dolu beyde üstüne alahar beyde kırılır. Şimdi hıccılı sırtını iskin farktan. Ülkede van tisette hırnağa kırıl doğru sağım dolar dağdı. Örbulbada eski bayına kaldı. İyi bolbatın diye hidayet de seriyer bildiretin diye turan bağhadan o neden nedenin aktığına orada mı eğitimlikine yürüsleri görünür. Колодезников Николай Самойлович, тыл ветерана, ağa doydu ulu seritin kemiger oroyon serin salatыгар boğaltırınan Tüylək nehiliyeger sitimnehi tığ kahayıstıbatın arttığılıgar beresedətirinen ülelebide. Allah ün tahağas tahıtıgar sılcıbıt. Gelin kolxozka soğutçutunan, boğaltırınan, ref komissiya beresedətilinden ülelebide. Olaqqa aktivnay pozisiyalar, komünist, korrespondent. Altız olarar agit zonatıgar 3 sıl salayatçınan, Muzey seviyetiger ülelebide. Готовцева Аграфена Михайловна, 1900 ağız, 1992. Seri sıllarıgar u saldan jaktalların balıgın birgedetiger tuz balıkka sılcıbıta. Seri kennetten Stalin tübölög medalinden nagrada. Готовцева Анастасия Михайловна, 1905, 2004. 1904'den 2, 1904'den 5 yıllarga Mürüt Omtarogar rayon pişevoy kombinatın priyomşiginan, заведующийынан ülelebide. 1904'den 7 yıllarga Stalin tübölög medalinden nagradalanmıt. 1904'den 4 yıl Ақсыны 14 күнігер СССР әт үйт промышленнігін Народный комиссарын грамотатынан наградыламыды. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а
а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Мен қос Хавров Александр Дмитриевич сәри иннене бітілеркі колхозға бригадирінен үлеләбіді. Аға дойду сәрейдігар тыгынча 941 сыллаққа бар бұта. Тыгынча 942 сыллаққа 90 күнігер Москва қорыты көміскүр кыргыһыга өлбүтэ. Кини көмүс оңоҕо Тульской областта Стрешнева деревинага Братская могилага көмүллэ сыта. Кимде Овнулова, Тохта Овнулова. Васильев Игор Иннокентьевич тыгынча 937 ыллаакка төрөбүт. Агаты бээрияттен төрүттээк. Ниете миниебинен Сафронова Наталья Гаврилевналын бирге төрөбүттер. Игор Иннокентьевич 1905 агысыллаакка Хоракка автошколаны бүтерен Герой Егоров колхозка суаппарынан бөлөбүтэ. Онтон тааттага баран бет станцияга суаппарынан үлели сылчан ологун догорун көрсөн Бурнашова Анна Терентьевналын 1961 сыллаакка ыл болбуттара. Тандага көһөн келен же от туттан түөт ологуну төрөтөн нир баачча олорон үлө үһүгер сылжыбыттара. Тандага тааттаттан келен баран Герой Егоров колхозка ГАЗ-69 газикка Кривошапкин Николай Ильичка суаппардаабыта. Онтон газ бейхен бир массынага келин балыыхага ГАЗ-69 газикка санитарный массынага үлеләбите. Кабызы 600 бейхен бир автобуска ГАЗ-71 танкеткага сайынын үлеләбите. Герой Егоров совхозка тысын котон кииритигер сварщигынан үтө суобастаактык үлеләбите. Уолаттар ыл боланнар эбе болар жолун билбиттере. 2 тыгынча 7 сыллаакка ырахан ырыттан Игор Иннокентьевич олоктан туарабыта. Анна Терентьевна Игор Иннокентьевич сиеннере кинилер олорон аспыт жагылкай олокторун салгыллар. Актыыны оңордо Убая Сафронов Иннокентий Василий. Биги иңебит Турантаева Интьевна Дмитриевна агон төт частар тыр битирене оны репрессияланып кие олда. Агатын Турантаев Дмитрий Семенович 1944 жылларга репрессияга сурандырды. Биги иңебит апта огоны барыптын
Латыннан атақтырғар тұрғырда 105 сен 19 қос сен әбәді. Убастабылар bir döydülastırdı. Kanda böylegen olmaqtaqtada. Seri onu tül betirenlerin Margatın bu tül betireni Turantayeva İncenli Dimitrievna Ağattan onu kine olurun Kostenlerin Ağattan Mağarabıt kinlerge biraz kallağını uyku buyen kılıbı. Duruburdun ege, duruburdun ille kılıbı. Мен қосыхәмтің үлі ветераны Советская стратегическая кооперация пылгуна, үлі кығыз найнады орден кавалера, Горов Михаил Прокопьевич, 1909 ағыз сыл 96 күнігер 2 баяғантай көдірәбіді. Кені біліқтігі Холковска каладырсығының үлетін сағалабыда. Онтан саха сирен үйік қоты орайонларыгар ахылыбыт промышленный берискелерге тахағағы тахы сағаламмыдыгар онны талуллан барбыда. Бу аяңга бары өттүттен кыхтаах күстәк жыны үйдаллара. Мен қос әһәм Михаил Прокопьевич барыта тоғыста бу аллах үл аяныгар сылдыбыда. Кені титары танда мағығымнарыгар үрдік тахарылақ тык продавиганан заведующайынан үлеләбіда. Кені салаяр мағығымнара бәрілібіт бұланы құрут толорон қаздаты гөлі социалистической квоталағы крайылаға болдыдан. Кені тахарылақ үләтә үрдіктік саналанан советская кооперация тыйгуна үлә кығыз наймыта орденнан наградаланды. Михаил Прокопьевич кені герой Егоров атынан совхозка ходоведнен үләләбідан. Қосыған Михаил Прокопьевич уонағын соғытығын үйтен үйеректерін үләйет оңақтауыда. Кені олағын білеген сәтті оғыта уон исене шүрбөтөт қосыяна сағалылар. Атын атыдалар. Кыйы күнә, кыйһар булак анныгар күстәк парат мирдиер, кораттарга тыйларга урыт ойып җибәрәләр. Күлемдәс халлантан күлем чау күнүп йөрер. Көмүл күндә лакка огыс асты көчү. Күн кыйы күнә. Биден народ эре туран өһөднә хәстә гусамнаран эрегей булагын күреп бит
күнә. Бүгін кыйы күнә Джон народ тугугар вот бурганынан хампыт ия сир тугугар кыргыз хонутуна аспыт ажырга үстәгы суharбыт албан атақтар күннәре. Суд Kur'an'ı tuğrağıt, günleri ülelen, kıyı tuğu turulaşpıt, tölönnek sürekter günlere. Бүгін күйі күні оған састапын білдекке, өле бәғын өлеләбет, кыра састақпын дебекке, күннері түгірбіт, қорсынна қодоптар күннері. Айқа болun əbəylərgə, uruy bolun əhələrgə, ulu göyünü uhansıbıd, göngül Allah'a ağılsıbıd, taptallav veteranlarga, ıtıqmanı cammudugar. Toxtan istin çoğumburun, toxtan istin bolğuyun, sıllar xonuktar süydünlər, üdümən öylər astınlar, umnuman üyasas umnuman. Ол состақ саритен келбетах, айла құлаққа тейбетах, дойды чулуу болаттарын, қорсын қодот бойыттарын, умнуман, үесас умнуман. Кыл армия салладыгар, қаханда осват барға мақтал ананын. Хайянды мақтал бүтін әпиекті, бұқа бары. Ütüye gününden ulusput oloqtaqtara bir doydulaqtar böt. Ayağantay nehriğin oloqtaqtara onna ürün qalattaq bir idalaqtar böt. Bu kabaragıtın ehgini kıyı gününden 9 may bırağın yığınan tığınca 941-415 tığınaqtar umnuvat sıllara mıyıl kıyı 715 sılı übüdöydaq sılından ehgini bu kabaragıtın itidik istinlik aqatta dibet. Bu kıyı güne mıyıl 7-15 yıl übülüydək sonundan bihigi mürü nehriyegar olarar websaytı dahigar kırada bollar o halbağıtın kıyı sılgar anamı yerkette bit. Onna bu kıyı 7-15 sılgar kıymütün anıbet. Bu kabarıgıtır yaqa çöl olağı yorubay bulunu. Kıyak kallan kurtuk kurutun, biraz buluktun, sepçegen darubay bulukkayın. Ürünü kötüğünü ere düştüğü kayın. Bu bihigi veteranlar kötüler süpürgebi. Yölaklar mantıklara, seyini mansıklara, valla bu bihiqa, bihiqa bitçakka, eyla kallana ağıldıklara, böyle dağı kepsir, onlara kıybet, gel süpürgebi. Tığınca 941-415, kıyı 7-15 sıla kıymaklar mansıklara. Belki aktan sananıllık bütün Allah'ın ağırın ehelet bütün, ağalar bütün, aybaklar bütün. Ol kurtuk bile ağabı, dönüşü toğuz yüzün kalktığınlarka, üylak nehileger kılayıga, mayakka kırdalga türebide. Ona nam payın kamatından dönüşü toğuz yüzün 5 yıllarka Japonya heritiger ağırılan barbıda. Kini Mongolia'na ahan karbin korakka diyen heriletten. Ağabıt ol kurdu seri soğanlıktan duruviyetinden dönden kelbite türden hette hallakı. Ona Japonya heritiger kıttıgıtıgar Japonya heritin kıttılağın bıhıtınan metalinden nağaradalamıda öbür telba yübilyenay metallerinden nağaradalamıda. Ona nağaradalamıda. Bihi ağabıt tınan ken tuttabıt keni ergillen keler tüylakka ülelebite ondan 1906 yıllarda Palgoska, Gero Europe Palgoska, ondan Sapkoska olak üle bütüet kılı ülelerde
Ағуан икки хыллаққа бұл ғарақан ғырыттан кені бігі кәккебетіттен суақ болбыта. Оттан бігі тылғастық иебік тұғынан кепсәйтақ бүтіне. Завьялова Александра Николаевна 1900 сыллаққа түрәбіті Мартовия Пушки дәреміне тегер. Онтан 1904 хыллақтан переселенияға хақа херігер бүтін семьянан түхін кәлбіттері. Онтан 1905 сыллақтан Усалтантан тандан әхилегер олақсой бұттара. Участковай балыға тантаға сестерінен, медсестранан үлеләбіті. Ол күрдік кені Александра Николаевна өз кергені сәрі күптілақтыра. Онан ұттан бігі иебет үгіселбәк олағы көрсен, үләні көрсен, әме бүкін сіреттен туарабыта. Беге кен тұттабыт кенілер аттырынан Остурухов Петр, Завьялов, Василий, Бочкорьев, Семен Никитич аттырынан. Онна иебет Завьялова Александра Николаевна. Беге бұ алас көлбе олықта тұруғар бетерәнлергер түгенінен туғанан тәйебет әме икестін ағаддабетін тіретебет. Құрудың беге үрдібітінен рас қаллан бар болын, дұробия бар болын, әйе жол бар болын. Ура! Мұқабарығытығар болғантағы теген бағываларын онна сәрі қаханда болбатын ден бұ манан күйі 7-15 үбірейдәқ соңынан мұқабарығытын дөсі төгіт ветеранлар бұтын икетек істінлік ағаттарыбет. Сәрі болбатын, қан тоқту батын, сирем көк сірге, өрі чәчірі, өрі чәлгіе, тұрдың күн сірі, соқ болын сәрі, соқ болын өлі, тұрғыр әйе, соқ болын сәрі, құруқ ұпрас қалан, әйелі қолық бар болын. Минеһе Влас Васильевич Матвеев. 1919 сыллаха 2 баянта сиригар жадыңы кәлкеңе төрәбіті. Олабы седері черме бұгуняға, 3 класс вөріқті. 1920 ağız сылттан пәтелекка колхозка ара сөйлелерге, оттан 1930 сылттан хону бригадирінен үлләбіті. Бәтін ықтытыға сүріярынан 1904 сыл атыржақ эйгар армияға ыңғырылы бұд. Ол баран 4 ый веремет. Бурятияга кақта коратагар 5 ый мас бәрінер үліға сылжыбыд. Чита корат баяны ысқалатыгар 6 ый үлеләбет. 1906 сыллаға отыйгар гыл армияға үшіға солу спатын ихин подполковник Соловьев көңілләғ 2 ый дөтүтігар опуска кәлем барбыд.
Дойдутуга кэлэн эмиэ хону бригадиринен кыладыпсыгынан кадровый булчутунан петелекка колхозка үлэлээбит. Ага дойдуну көмүскүй серисылларыгар үлага келбиэнин ихин медаллаах. Эбэм аанна титанна 13 сааттан колхоз ферматыгар тас үлэйтini үлэлээбит. Сери кемигар кыһынын ойпон алырыытыгар тас үлэйтинен сайын сир теритигар семет аддыытыгар отохсуутугар үлэлээбит. Тылга шведи үлэлээбитин туохулу Сталин табелах медалинан тыынчы тоосүстүүден хэтта сыллааха наараатыламыт. Уусалданга кэлэн супай сөйі көрүүтүгар үлэлээбит. Эбээбит ааны титырна охон хэтта сааһын туолан баран 2 тынчы аыс сыллааха өлбүтэ. Кини саха сөйіга гражданский сери героя, кыл снаме орден кавалера, СФСР народу вергайритин туйкуна Гаврий Васильевич Егоров бартыхан чүкөрөк биеге төрөбүт улахан эжейин аанна сене. Биеге эбэбит ааны титанна ванны эһэбит Влас Васильевич Матвеевтар тоос оғыттан сүббэкки сеннахтар, отут 5 хос сеннахтар, төст хос сеннахтар. Кинелер кайыны ухансыбыттарыттан үөребит ванны кен туттабыт. Моя прабабушка Андросова Елена Константиновна. Давай ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран тыла и труда. Отличник культуры Республики Саха-Якутия. Почетный гражданин Байгандайского наследия. Усть-Алданского улуса. Почетный старейшина Республики Саха-Якутия. Войны я не видела, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете. Пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, и дружно семьей быть должны. Мой прадедушка Васильев Федор Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, тыла и труда, заслуженный учитель Якутской ССР, почетный гражданин Бангандайского и Яринского снегов, Усандатского улуса. Мой прадедушка Готовцев Иван Павлович, заслуженный учитель Якутской ССР, РСФСР, заслуженный работник культуры Якутской ССР, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, основатель Тандинского музея. И праздник День Победы отмечается страна. Танцевают наши деды, боевые ордена. Их с утра зовет дорога, из торжественный парад. И задумчиво с порога вслед бабушки глядят. Barsın ağlat boyunla, sanlar sakar sarınlara. Kahanda, kanna da katılanmadın. Karacayda seri. Doğru gördün, heyele olak. Doğru gördün, calla olak.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.